za pobedu koji će ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ove nedelje predstaviti američkom predsjedniku Josephu Bidenu i kandidatima na predsjedničkim izborima Kamali Harris i Donaldu Trumpu, Ukrajina će tražiti bezbednosne garancije nalik onima koje imaju članovi NATO-a. Kako prenosi Times, plan za pobedu pored bezbednosnih garancija sadrži još 3 tačke. Nastavak ukrajinskih operacija u ruskom pograničnom Kurskom regionu kako bi se povećao njen pregovarački ulog, zahtev za specifičnim naprednim oružjem kao i međunarodna finansijska pomoć za ponovnu izgradnju Ukrajine. Kako se navodi, zahtev Zelenskog za bezbednosnim garancijama održava neuspeh Ukrajine da bude primljena u NATO i druge međunarodne saveze, a istovremeno predstavlja želju za dokazom američke posvećenosti odbrane Ukrajine, nakon što je Trump prethodno govorio o potencijalnim teritorijalnim ustupcima Rusiji kako bi se rat okončao. Times ističe da Zelenski želi da izbegne da se Ukrajina